scusa. Buonasera a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda, e da Maurizio Gastaldi, polistrumentista, compositore. Scusate per ieri, ma stava piovendo e qui siamo in un posto particolare e rimbomba tutto, e non è il caso di fare le live quando rimbomba, perché si sente la pioggia e non si sente niente, non si sente la musica, non si sente la voce, quindi è meglio rimandare quando piove. Seguiteci su Rivista Donna, Radio Bonaria e Totus Impari, sull'Unione Sarda, su tanti giornali, insomma, della nostra Sardegna. Adesso voglio presentarvi due brani molto belli che abbiamo provato anche ieri, ma stava piovendo, non ci siamo neanche sentiti, eravamo vicini io e Maurizio e non ci sentivamo. Comunque le abbiamo riprovate poco fa e vanno bene, quindi vi faccio sentire Samonza de Baule, una canzone tradizionale sarda della Gallura, vero Maurizio, della Gallura? Della Gallura, e in russo si intitola Manahini Paula, Manahini Pauli, scusate, Pauli, la Monza di Baule, Pauli, Manahini Pauli. Sentiamola in russo, in lingua russa, tradotta da me. Manahini Pauli spustili sparguliat k novemu монастырю, монахини Паула, сердца наши с тобою, что взгляд не оторвать, да земля и заглотнула, спустились погулять, земля их заглотнула, сердца наши с тобою, что и взгляд не оторвать. Новому монастырю, что взгляд не оторвать, земля их заглотнула, сердца наши с тобою. Пьевкола кара смерти, вот уже неделю всю. Ах, старенький звонарли, а вот в моей груди ты, на всю ах, жизнь мою ты зажег пламя любви. Пьевкола кара смерти, зажег пламя любви ты, на всю ах, жизнь мою ты зажег пламя любви. Рождённые в раннике, мужчины ведь такие, потребуют любви, любви, но ее замене жди. Красоты не сгинет ни сухие, а рожден в раннике. Мужчины ведь такие, люби о них не жди, а те требуют любви. Не сгинет ни сухие, мужчины ведь такие, потребуют любви, но ее взамен не жди.
ringraziamo Maurizio Gastaldi ed ora passiamo al secondo brano. Un secondo brano nell'ultima intervista a Rivista Donna, infatti ho detto che questo è il mio brano preferito forse della lingua sarda. La chiamo lingua perché per me è una lingua, non è un dialetto. Comunque ognuno la può pensare un po' come vuole. Ci sono varie... Scusa Maurizio, ci sono varie correnti di pensiero. Comunque è una lingua, per me, sa disperata in lingua russa. La disperata in italiano, no? Vai Maurizio, e questa è l'ultima che abbiamo scritto in lingua russa e con questa completiamo proprio tutti i brani che abbiamo voluto, i nostri preferiti, che abbiamo voluto tradurre in russo. Ovviamente abbiamo pagato una madrelingua e abbiamo fatto tradurre le canzoni tradizionali. E vi dirò, sono uscite abbastanza bene, sono piaciute a tanti. Poi fatemi sapere se anche a voi piacciono, scrivetelo nei commenti. Ed ora ascoltiamo l'ultimo brano, Sa disperata. Acciannaya, scusate, Acciannaya. Утешение все же взмывает к небу чайки словно вернитесь мне же тоже. Ай, неспокойно вернитесь мне тоже. Ай, неспокойно. Ай, неспокойно. Ай, как солнце светит с неба голубого, но не хватает вас сокровища, но не хватает вас сокровища родного. Bene, grazie a tutti, seguiteci su Radio Bonaria ogni martedì e sabato, il martedì alle ore 16:30, il sabato alle 10:30 del mattino. Mi raccomando, vi aspettiamo e noi ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao!